Welcome to our Sunday services with first service 6 a.m. to 9 a.m., second service 9 a.m. to 1 p.m., and daily midweek altar services, Monday to Friday at 6:30 p.m. at Shakers Ministries Church International in Nangwe Village, Busia, Uganda, where the Spirit of God is moving. Give your life a meaning. Come experience transformation through fellowship and discover your divine purpose as we grow together in faith. Your spiritual home awaits. Tumeona uzima, tumeona msaada wako, tumeona usaidizi wako, tumeona ukituponya. Bwana, wewe ni mwema, hakuna aliye kama wewe. Usichoke, mwambie Bwana hakuna kama wewe, mwambie hakuna kama wewe. Oh, webale Yesu. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Webale Yesu. Thank you, Jesus. Webale Yesu. Thank you, King Jesus. Webale Kabaka Yesu. Blessed be your holy name. Erinnya ly'Omukama liwe You are the Alpha and Omega. Olitandika ate enkomerero. You are the Alpha and Omega. Elitandikwa ate Who enkomerero. else like you, Lord? Osaanidde Yesu. Asante Bwana. Webale Yesu. Nani mwingine kama wewe? Tewali mulala nga gwe. Tukulinganishe na nini Bwana? Ani gwe tuyinza okwenkana nawe? Tukulinganishe na nini Bwana? Tukusobola okwenkanya nawe? Hakuna chochote cha kulinganishwa nawe. Tewali kisobola kukwenkana. Oh, hallelujah. Asante Jehova. Thank you, Jesus. Asante Jehova. Webale Yesu. Nataka ufikirie neema ya Bwana. Njagala olowooze ku bulungi bwa Mukama. Asubuhi ya leo, Amakya g'olwaleero, vile nimekuja kanisani, nga bwe tujja mu kanisa, kuna simu ambaye nimepokea saa moja. waliwo olunaku lwe yakwiyanga. Mtu ananiambia mtoto amekufa. Omwana afudde. Nimekuwa na mtoto wa miezi 6. Mbadde n'omwana wa Lakini myezi saa hii mtoto amelazwa kwa kifua changu. naye kati omwana ayibasifu. Pastor, mtoto amekufa. Omwana afudde. Bado hajapelekwa mochari. Tebanamutwala mu Lakini mochari. wananiambia wapeleke mochari. Naye baŋŋamba mutwale mu mochari. Amenipigia simu. Ankubidde essimu. Nikamwambia pole. Neemugamba Ndugu yangu kitaawe. ambaye umefika hapa asubuhi ya leo. Gwatuuse wano olwaleero. Na familia yako. Ne famire Sio yo. kwamba kuna kitu ambacho tumekifanya. Tewali kintu kye tukoze. Ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Tuliwo lwa kisa kye. Wengine wako kwa machozi sasa hivi. Abantu bali mu kukaaba Lakini ssaawa zino. Mungu amekuwa mwaminifu kwako. Naye Mukama abadde mwesigwa Mungu kyo. amekuwa mwaminifu kwa familia yako. Mukama abadde mwesigwa ku famire yo. Hebu tamuka maneno ya kumshukuru. Baako n'ebigambo by'omwogere Mwambie bimwebaza. Bwana usifiwe kwa sababu umenihurumia. Weebazibwe kubanga Neema yako onsaasidde. inanitosha. Ekisa kyo Your kimala. grace is sufficient to our families. Lord, we worship your name. Tukusiima. Lord, we magnify you. Tuyimusa erinnya lyo. Neema yako Bwana inatutosha. Ekisa kyo kimala. Umetuhurumia Bwana. Otusaasidde. Umekuwa na neema kwetu. Tubadde n'ekisa gye tuli. Sisi ni kina nani? Ffe tuli bantu. We thank you, Jesus. Tukwebaza Yesu. 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 We thank you, Jesus. Asante Bwana. Weebale Yesu. Asante Bwana. Weebale Yesu. Asante Bwana. Weebale Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Just allow the Holy Spirit to speak to you Yaniriza Omwoyo Omutukuvu ayogere naawe in a silent moment like this. mu ngeri I know the ey'obusirikirivu. Spirit of God is speaking to someone. Omwoyo Omutukuvu ayogera n'omuntu. Najua kwamba Roho Mtakatifu ananenea mmoja. Omwoyo wa Mukama ali kwogera n'omuntu. Nyamaza tu. Sirika. Sikiliza Roho Mtakatifu. Yaniriza Mwoyo Omutukuvu. Anasema mimi ni Mungu. Aligamba nze Katonda. Sitakuacha. Sijja kukuleka. Nitakuwa pamoja nawe. Nja kubeera wamu naawe. Nitakusaidia. Nja kukuyamba. Nitatembea nawe. Nja kutambula naawe. Nitaondoa kila milima. Nja kuggyawo buli kintu kyonna. Kila milima. I will level all the mountains Nja kuggyawo buli lusozi lwonna ahead of you. olukuli mu maaso go. Thank you, Lord. Weebale Mukama. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. Asante Yesu. Weebale Yesu. Asante Bwana. Weebale Yesu. Asante Bwana. Weebale Yesu.
Bwana tunakupigia makofi na shangwe na vigelegele za shukrani. Pokea shukrani Bwana. Pokea shukrani Bwana. Mwebaze Katika jina la Yesu. Mulinyeri ya Yesu. Amen. Amina. Amen. Amen. Praise the Lord. Mukama yebaze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaweza keti katika jina la Tusobola kutola Bwana. mulinyeri ya Yesu. Waimbaji asante sana. Abayimbi mwebale Tuwape nnyo. makofi wakirejea kuketi. Tubakubira engaleza amanyi nga bagenda kutuula. Amen. Hallelujah. Amen. Tumebarikiwa asubuhi ya leo. Tuwerebwa omukisa amakya g'olwaleero. Ya, tunamshukuru Mungu asubuhi ya leo. Tumwebaza amakya g'olwaleero. Mungu ni mwaminifu, Abadde mwesigwa tena ni mwema. ate mulungi. Tunashukuru Mungu kwa overnight Twebaza Mukama ku lwa overnight ambaye ilikuwepo Friday. eyabaddewo ku lwokutaano. Jameni, tumeona mkono wa Bwana. Twalabye omukono gwa Mukama. Wale ambayo walikuwepo, they can testify with us. Bajulira It was a great day. nti lwali lunaku lw'amaanyi. It was an awesome day. Lwali lunaku lulungi. God spoke to us Mukama yayogera naffe through his word, okuyita mu kigambo kye, through the prophecy, okuyita mu nteekateeka, kupitia unabii. okuyita mu bunnabbi. Tumeona mkono wa Bwana. Tulabye omukono gwa Mukama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amiina. Yani, let me give you a short testimony. Kankuwe obujulizi obumpimpi. On Friday, Ku lwokutaano, siku ya Ijumaa, olunaku olwokutaano, nilitoka shule. nava ku ssomero. Nilikuwa nahisi niko mnyonge kabisa. I was feeling very weak. Nali mpulira ndi munafu. Nikahisi niko mnyonge kabisa. Nali mpulira ndi munafu nnyo. Kusema ukweli, Okwogeza amazima, I was somehow stressed of the overnight. nali ndi stressed ku lwa overnight yen. Najiuliza, jameni, hii ibada itakuwa namna gani? Neebuuza overnight negenda kubeera etya. La kwanza, kabla ya overnight, Nga tenatuuka ku overnight, shetani tena ameleta maneno ingine, sijui watu ni kama hawashikani pamoja. Mukama Sitaani n'aleetawo ebigambo ebingi abantu nga tebakwatagana. Juu ya mambo madogo madogo tu. Ebyo ebintu ebitonotono bwe bityo. Mavazi nini, vitu vidogo kwa waimbaji. Okwambala bintu ng'ebyo ebiri mu bayimbi. Nikasema, Mungu, Neŋŋamba Mukama, wacha mapenzi yako yatendeke. leka okwagalako kukole. Nikawachia Mungu. Nembirekera Katonda. Mimi hata sikushughulika kujua nini naendelea, Nze safaayo nakumanya kiki ekigenda mu maaso. kwa sababu ilikuwa imepita mawazo yangu. Kubanga byali bisusse ku ndowooza yange. Nikasema liwe liwalo. Wekinaabeera kibeere. Lakini baadaye nikasema, Mungu, Oluvannyuma neŋŋamba nti Mukama, wacha tu mapenzi yako yatendeke. leka okwagalako kukole. Vile nilikuwa nakuja, Nga bwe nabadde nzija, nikaanza tena kusikia kuinuliwa pole pole. nentandika okuwulira okuyimusibwa. Vile niliingia hapa kanisani, Nga bwe nayingira wano mu kkanisa, tena kujua kwamba Mungu amekuwa na mpango. okumanya nti Mukama yalina enteekateeka ye. I got the message when I was here. Nafuna message nga ndi wano. Nilipata neno nikiwa hapa. Nafuna ekigambo nga ndi wano. Mambo ambayo nilikuwa nimeandaa, Ebigambo bye nali ntegese, hata sikuhubiri. saabibuulira. Mungu akanipatia neno lingine. Mukama nampa ekigambo ekirala. Na najua kwamba tulibarikiwa, Ate mmanyi twaweebwa omukisa. wale ambao walikuwa hapa, kwa sababu Kubanga Mungu alikuwa anaongea nasi. Mukama yali ayogera naffe. It was a confirmation Kwali kukakasa that God is with us. Katonda ali wamu naffe. It was a confirmation Kwali kukakasa that we are going somewhere. waliwo we tulaga. Hallelujah. Amen.
ilikuwa yani Mungu anatushawishi kwamba kwa pamoja nasi. Namanya nti Mukama atukakasa nti ali wamu naffe. So nashukuru Mungu kwa overnight ambaye imepita. Nebaza Mukama kulwa overnight yayiseewo. Wageni walikuwa wengi. Abagenyi bali bangi. Commitment was good. Okwewaayo kwali kulungi. Wale ambaye walichangia asanteni sana. Abo bonna abasobola okutoola mwebale nnyo. Mungu azidi kuwabariki. Mukama agende maaso ng'abawa omukisa. Amen. Amina. So leo ni Mungu ni siku nzuri ambayo Mungu ameitengeneza. Leero lunaku lulungi Mukama lwateekateese ili tuweze kubarikiwa. Tusobole okuweebwa omukisa. Amen. Amen. So I have been speaking about worship. Mbadde njogera ku kusinza. Kusinza. Worship. Okusinza. Worship sio kuimba. Okusinza si kuyimba. In fact, kuimba okusinza haiwezi kufanya kuwa muabudu. Tekikufuula kubeera musinza. Hii ndio makosa ambaye watu wengi wamepotelea kwa hiyo makosa. Eno yensobi abantu bangi gye babuliddemu. Tukisema kuabudu, bwe tugamba okusinza, watu wanafikiria kwamba ni nyimbo. Balowooza nti luyimba. No. Nedda. Biblia inasema katika Revelation. Biblia egamba Ufunuo. Okubikkulirwa. Biblia inasema mu kubikkulirwa. Wa malaika na wazee 24. Abamalayika ne Abaisiraeli wako mbele ya Mungu kila wakati. Bali mu maaso ga Mukama buli kiseera kyo. Wanasema wewe mtakatifu. Bagamba nti ye gwe asobola. Wakiinama, wakiinuka, ne bayimuka, wewe ni mtakatifu. Gwe Katonda yekasobola. Wanainama, wanainuka, ne bayimuka, Bwana wewe ni mtakatifu. Gwe wekasobola. Haleluya. Amen. Kuabudu okusinza ni kumwambia Mungu maneno mazuri. Kwe kumugamba ebigambo ebirungi. Kuabudu sio kuomba. Okusinza si kwe kusaba. Kuabudu sio kuimba. Si kwe kuyimba. Kuabudu ni kutoa yale yani kumaanisha kwa moyo wako, unatoa kwa maneno. Okusinza kwe kuje kuli okutukuvu kwa moyo gwo mu bigambo byo. Ukiweza kuwa unasema maneno mazuri, bubanga osobola okwogera ebigambo ebirungi, unampendeza Mungu, omwagalwa Katonda. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa wewe ni mshirika ambaye unasema tena yani unakuwa na hali ambayo unafikiria kwamba Mungu hawezi. Bubanga oli mu Kristo abeerawo ng'omanyi waliwo ebigambo ebitasoboka, inakuwa shida kwako, kibeera kizibu gy'oli. Let me give you an example. Kankuwe ekyokulabirako. Spiritual. Yani nataka nikupe mfano wa kiroho. Njagala nkuwe ekyokulabirako eky'omwoyo. Kitu ambacho kinafanya watu wanapoteza baraka kwa wachungaji. Abantu ekibaleetera okubulwa omukisa eri basumba baabwe. Kitu kinakufanya unapoteza baraka kwa mchungaji wako. Ekintu ekikuleetera okubulwa omukisa eri omusumbawo. Kitu cha kwanza ekisooka ni mazoleo. Okunyoma. Familiarity. Akamanyiro. Akamanyiro. Mazoeo. Akamanyiro. So ukifika kwa level botuka kukisanja ambaye umejua mchungaji wako, omanyi musumbawo, paka unamzoea, paka notandika okumumanyira, paka unamwambia nomugamba wewe ni mjinga, goli musiru. Wakenya wanajua, Wakenya wanakuanga na hiyo tabia sana. Abana Kenya babeera neze empisa bwezityo. Mkenya hawezi anakuambia wewe ni mjinga, unaongea tu. Hata kana sahau kwamba wewe ni mchungaji wao, anakuambia yerabira nti goli musumba we, wewe ni mjinga, goli musiru, goli fara, goli fara. So kuzoleana akamanyira ako ni mbaya sana, kibi nnyo. Watu wamezoea Mungu, abantu bamanyidde Katonda. Mungu ananyamaza, Mukama asirika busirisi, hawezi kulalamika, tasobola kwekalakasa. Lakini my friend, naye muganda wange, mazoleo ni mbaya, akamanyiro kabi. Mazoleo ni mbaya, akamanyiro kabi. Ukiwa wewe ni mtu wa kuzoea, obubanga oli muntu amanyira manyira, you will never be blessed. Togenda kufuna mukisa.
kama wewe unazoea mchungaji wako, bw'oba omanyira musumba wo, maana Biblia inasema nitawapa wachungaji. Biblia egamba nja kubawa abasumba. We are God given leaders. Tuli bakulembeza okuva eri ewa Katonda. Mungu ametupeana kwa ajili ya watu wake. Mukama atuwaddeyo ku lw'abantu be. So ukifika unadharau kitu ambacho Mungu amepeana. Bw'obanga osobola okunyoma Mukama ekintu kyawadde, Mungu anakuangalia tu. Mukama akutunuulira. Nasema haya. N'agamba okay. Wacha niwachane na nyinyi. Leka mbaleke. Wacha nikupe mfano mwingine. Leka nkuwe ekyokulabirako nate. Tukiwa kwenye siasa, bwe kubanga tuli mu kizibu, wanasemanga opposition. Bagamba nti abalemesa. President haendangi sana kwa watu wa opposition. President agenda mu abo abantu abamulwanyisa. Tuseme kama hapa ni Busia. Katugambe wano Busia. Na Busia imekuwa opposition. Ate Busia ebadde bena abalemesa. Hawamutaki kabisa. Tebamwagala. Pia yeye haendi sana. Naye tagenda nnyo nabo. Ile development hapelekangi huko. Okukulaakulana takuleetayo. Anawacha munang'ang'ana. Abaleka ne mwerwanako. Anawacha munapitia maisha magumu. Abaleka ne muyita mu bulamu obuzibu. Na serikali iko na pesa. Serikali iko na pesa. Abasirikale balina sente. Lakini hashughuliki na nyinyi. Naye tafaayo nate. Bwana asifiwe. Mukama yebazi. So wale watu pia ambaye wanapinga ni wapingaji. Bali nabo abalwana nabo babeera balwanyisa. Kila siku wako opposite. Buli lunaku babeera nga balwanyisa. Unamwambia mambo ya Mungu na bw'omugamba ebigambo bya Katonda agamba leo mambo ya makanisa tumechoka. Ebintu by'ekkanisa ffe twabikoowa. Kama kuna mwingine aliniambia tangu tukiwa wadogo tumejenga makanisa kwetu charo. Okuva le twali abato twazimba ekkanisa mu kyalo. Tumetengeneza matofali. Tukuza amatofali. Mpaka leo mnatuambia ati tujenge makanisa. Paka n'olwaleero mutugamba ozimba ekkanisa. Acha hiyo vitu ya Mungu nimechoka. Leka ebintu bya Katonda nze mbikooye. Nikamwambia ndugu yangu. Naye mugamba owooluganda. Kuishi kwako for you to be alive today. Ffe okubeerawo olwaleero. It is by grace of God. Kisa kya Mukama. Ni neema ya Mungu. Kisa kya Mukama. Watu tumewazika. Abantu tubaziise. Imagine juzi tulienda Kisoro tukazika. Juzi tubadde Kisoro mu kuziika. Tukarudi. Ne tukomawo. Hiyo kijana alikuwa anaambia ndugu yake. Oyo mulenzi abadde agamba muganda we. Mnafikiria kwani nikikufa ndio mtafurahia? Nti bwe naafa we mugenda okusanyuka. Wakati tulimubeba. Bwe twamusitula. Uliza komando alitembea kwa gari yenye iko na maiti. Komando yatambula ku moroka eriko maiti. Walisimamisha gari yenye imebeba maiti juu. Bayimiriza motoka eriko maiti waggulu. Wakasimama kando wakakula makuku. Ne basimirira ku saidi ne balya enkoko. Maiti menyamaza tu kwa sanduku na wengine wanakula kuku hapo. Maiti eri waggulu ku moroka abala bali kulya nkoko. Wewe Mungu akichukua pumuzi yako anakuwa amechukua, umeenda. Mukama bw'atwala omukago abakututa ogenze. Watu hawana haja na wewe tena. Abantu tebakyayina mbeera na tena. Hiyo unatutisha nikikufa mnajifanya mtaniona wapi tena? Ebyo byotutiisa mbonu bwe naafa mbu biki tewali. Kufa tutakula kuku, maisha itaendelea. Bw'ofa tujja kuziika tulye enkoko. Tusinze Mukama. Bwana asifiwe. Mukama yebazi. So wewe ni kitu kidogo sana. Gwe oli kintu kitono nnyo. Haufai kusimama kupinga Mungu. Tekisaana kuyimirira ambaye wewe umeamka siku moja ukajipata hapa duniani. Ngate wazuka lunaku lumu ne weesanga ku nsi. Unagonjeka haujui vile Mungu anakusaidia. Olwala tomanyi Mukama nga bw'akuyamba. So ukiangalia haya mambo yote. Bw'otunuulira ebigambo bino byonna. Inafai kufanye kuwa mtu ambaye umenyenyekea kabisa. Kyandibadde kikufuula omuntu ali wansi ennyo. Unyenyekee kwa level ya mwisho. Obeere ku level wansi esemberayo ddala. Ndio Mungu tena aanze kukubariki. Mukama atandike okuwa omukisa. Bwana asifiwe. Mukama yebazi. So Mungu akikosa ibada. When God lacks worship in his people. Mukama bw'aba talina kusinza okwo. Anaweza fanya chochote. Asobola okukola buli kintu. Mwanaume akikosa heshima kwa nyumba yake. Omusajja bw'abulwa ekitiibwa mu nyumba ye. Anaweza fanya chochote. Asobola okukola buli kintu. Kutafuta hiyo heshima. Okunoonya ekitiibwa ekyo. Wewe tuseme wewe ni mwanamke ambaye ni mzito. Katugambe nti gw'oli mukyala omunene. Alafu umeoleka kwa mwanaume ambaye ni mwili kidogo. Wawasibwa n'omusajja omubiri omutono. Alafu mwanamke wewe kwa sababu unajiona umenona. Olwokuba gwelaba nti oli munene. Useme ati mimi. Gambe nti hata tukienda kwa mangumi. Nti ne bwe tugenda mu ngumi. Naweza kupiga mangumi. Nsobola okukuba ebikonde. My friend.
unaweza fanya huyo mwanaume aende kujifunza karate. Kisobola okuleetera omusajja ogenda okuyiga kwa sababu hawezi kubali kupoteza heshima yake, kubanga tasobola kukkiriza kubulwa kitiibwa kye kwa sababu ya kujiinua kwako, olw'okweyimusaako. Lakini ukiwa mwanamke ambaye uko na akili mzuri, naye bw'obanga oli mukazi ayine obwongo obulungi, you stay humble, obeera mukakkabu. hata kwa Mungu tunafaa tufanye hivi. Neere wakati tunatusanga tubeere bwetyo. Ukijipata kwa dunia, bwe wesanga mu nsi, ujifanya mimi kila kitu mimi ndio nafanya, nti buli kintu kyonna nze alina okikola. Mwanamke mmoja alikuwa anaambia bwana yake, omukazi omu yali agamba bbaawe, akamwambia hauoni vile Mungu ametusaidia jana? Tolaba Mukama nga bw'atuyambye tangu mwanzo, okuva le twatandika. Ametusaidia tukanunua kaplot, Mukama atuyambye ne tugula plot, ametusaidia tukakajenga, Mukama atuyambye ne tuzimba, ametusaidia ametupa watoto, atuwadde abaana, ametusaidia wamesoma, ate bali kusoma. Alafu mwanaume akamwambia, omusajja n'amugamba, kwenda huko, genda eri, kwani Mungu ndiye alikuwa anaenda kazi ndiye akuja, nti Mukama yali agenda ku mulimu, kwenda huko, genda eri, kwani Mungu ndiye amejenga hii nyumba, Mukama yazimbye nyumba eno. So mwanaume akasahau kujua kwamba Mungu amewasaidia, ne yeerabira nti ebyo byonna Mukama yali abayamba, akawa anajiweka juu, abeera nga yeeyimusa waggulu. Mwanamke akamwambia, omukyala n'amugamba, njoo tuendeko hata kanisani, jangu tugende ku kanisa tuweze kumshukuru Mungu, tutandike okumwebaza. Mwanaume anamwambia, omusajja n'amugamba, nze mimi niende kwa hiyo ujinga ya wachungaji, nze ngende mu busiru bw'abasumba, kwendeni huko, gwe genda. So ilikuwa siku moja, lwali lunaku lumu, mwanaume akagonjeka, omusajja n'alwala, akapata ajali, n'afuna akabenje, wakauza kila kitu kwa ajili ya matibabu, ne batunda buli kintu olw'ekyo ekyatukawo. Walipomaliza kuuza kila kitu, bwe batunda buli kintu, ndiye akawa anaambia mke wake, n'atandika okugamba mukyala we, jamani, siwaambie Mungu wako tu anisamehe. togamba nti Mukama wo nansonyiwa, akusamehe, gamba Mukama akusonyiwa, nimekumbuka. nzijukidde. Mwanamke akamwambia tubu, omukazi n'amugamba, repent, wennenye, tubu, wennenye, akatubu, naye ennenya, leta mikono yako, leta emikono gyo. Alikuwa tena bado mgonjwa, yali ng'akyali mulwadde, wakaomba pamoja, ne basaba bonna, mwanaume ndiye akaokoka, omusajja n'alokoka. So ukiwa mtu wewe ni kichwa ngumu, bw'obeera ng'olina omutwe omunene, Mungu anaweza fanya chochote, Mukama asobola okukola buli kyetaagisa ili aweze kukurudisha chini. asobole okuzza wansi. Mungu anaweza kufanya chochote, asobola okukola kyonna ekisoboka ili uweze kurudi chini, osobole okudda wansi. na ni mbaya ate ekibi, Mungu akifanya hivyo kwa maisha, kibi nnyo bw'akola ekintu bwe kityo mu bulamu bwo, utalia. kubanga ojja kukaaba. Tusingoje ifike wakati mbaya tetulinda kutuuka mu kiseera kibi ndio tuweze kumkumbuka Mungu, tusobole okumujjukira Katonda. Nedda, tumwabudu wakati tuko vizuri, tumusinze nga tuli bulungi. ukiwa maisha ni mazuri, bwe bwanga obulamu nga bulungi, Bwana ninakushukuru, mugambe Mukama nkwebaza, kwa sababu isingelikuwa ni wewe, singa teyali ggwe, singekuwa hivi, sandibadde bwe nti. lakini kwa sababu ya neema yako naye olw'ekisa kyo niko mzima, ndi mulamu, familia yangu wako wazima, famire yange eri bulungi. tena hali yoyote ambayo unapitia, ate buli mbeera yonna gye mpitamu, unapaswa kumshukuru Mungu. osaanidde okumwebaza. Biblia inasema katika Watesalonika, Biblia egamba tumshukuruni Bwana kwa kila jambo, tumusinzenga Mukama, tumwebaze mu buli kintu kyonna. haijalishi, Tekiri nti kwa sababu mambo vile uko wewe leo, nga bw'oli olwaleero, kuna watu wanaomba wanafunga ili waweze kuwa vile uko. basaba ne basiiba basobole okubeera nga ggwe. Ukiwa na moyo ambaye haumshukuru Bwana, bw'obeera n'omwoyo ogutamwebaza Mukama, unapoteza kibali, obulwa bingi, unapoteza kibali. obulwa binzi. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So worship is the food of God. Okusinza Mukama mu byonna, Kuabudu Bwana ndicho chakula cha Mungu. okumusinza ye mmere ya Katonda. So Mungu kimunyima chakula chake, bw'omunyima emmere yo, pia yeye hawezi kupatia vyake, naye tasobola kuwa bibye. lakini ukimupatia vyake, okumuwa ebibye, pia yeye anakupatia vyake. naye akuwa ebibye. You share. Musharinga. Do me, I do you. Mpankuwe. Mpankuwe. Bwana sifiwe. Amen. Nipe nikupe. Mpankuwe. Usipomupa hawezi kupa. Bw'otamuwa tajja kuwa. Tena tukisema kupeana, watu wanafikiria, watu wanaanza kujiangalia, mtu anaona kwani mimi nimupe, amenipatia nini? Nti kati nze muwe, nze yampadde ki?
Angalia wengine wako vizuri. Laba abantu bali bulungi abalala. Angalia wengine wanaendesha mapikipiki. Laba abantu baine mpicha abalala. Wengine wanaishi kwa manyumba zao. Abantu bali mu nyumba zao. Sasa mimi Mungu amenipatia nini? Kinze Mukama ampadde ki? Hauoni baraka Mungu amekupatia? Tulabye mukisa Mukama gwakuwadde. Yaani macho yako yana kwa sababu unaangalia baraka za watu wengine. Amaaso go okubagala emikisa gy'abalala. Unafikiria Mungu hajakupatia. Olaba nti Mukama tanakuwa. Lakini Mungu amekupatia. Naye Mukama akuwadde. God has given you. Mukama akuwadde. God has blessed you. Mukama akuwadde omukisa. Mungu amekubariki kabisa. Akuwadde omukisa nnyo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Let me give you an example. Kankuwa ekyokulabirako. That God can do anything. Mukama asobola okukola buli kintu. For the sake of his worship. Olw'okusinza kwe. Mungu anaweza fanya chochote kwa ajili ya ibada. Mukama asobola okukola buli kintu kyonna. Mungu aliingia katika nchi ya Misri. Mukama bwe yayingira Emisiri. Mu Misiri. Emisiri. God was longing for worship. Yali anoonya kusinza. Anoonya. Yani Mungu anatafuta watu wa kumwabudu na haoni. Mukama anoonya abamusinza tabalaba. Akashambulia Misri. N'agenda Misiri. Aliposhambulia Misri. Bwe yali Misiri. Farao ameshika watoto wa Mungu na amewaweka hapo, amewafunga. Farao yali akuta abaana b'e Misiri ng'abasiri. They cannot worship God. Tebasobola okumusinza nate. Mungu akaingia. Na Katonda n'ayingirawo. Yeye ndiye komanda wa majeshi. Ye komanda w'abasirikale. He's the commander in armies. Ya commanding abasirikale. He's the big man. Ye Katonda omunene. Alipoingia Misri. Bwe yayingira Misiri. Akashambulia Farao. Then akashambulia Farao. He was ready to fight with Pharaoh. Yali ready okulwana ne Farao. At any cost. Muli ngeri yonna. Akamwambia, akamtuma Musa. Na musindika eri Musa. Musa enda ambia Farao. Genda ogambe Farao. Awaache watu wangu. Aleka abantu bange. Waende wafanye nini? Bansinze. Mungu alimwambia aje. To the Bible readers. Mungu aliambiaje Musa? Katonda yagamba atya Musa. Kama hatujasoma Biblia. Nga tetunasoma Bible. Musa enda ambia Farao nini? Musa genda ogambe Farao ki? Bansinze. Musa genda omugambe Farao ate abantu bange bagende bansinze. Mungu akiwa anatafuta ibada. Mukama bw'aba anoonya okusinza. Jeshi la Misri wamekufa. Abasirikale b'e Misiri bafudde. Mungu amefanya mambo mingi katika Misri. Akoze ebintu bingi mu Misiri. Kwa sababu ya kutafuta ibada. Olw'okuba anoonya kusinza. Nashangaa wanaume nebuunya abasajja ambaye wanashikanga familia yao. Abakwata familia zaabwe. Unaweka chini ya uongozi wako. Noziteeka wansi. Alafu unasema hamutaenda kanisani. Nti tojja genda ku kanisa. Ebintu byogenda mu church mbiganye. Stop. Anything of the church I've stopped. My friend. Mukwano gwange. Mungu anafanyanga jambo tu kwa hiyo familia. Mukama akolanga ekintu mu family. Na inafanya mwanaume anaambia mwanamke kati okutandi okuva lero genda nga mu church. Genda. Unaona? Amen. Ukikazia mke wako na watoto hamutawahi enda kanisani. Bogana musikazi n'abaana okugenda ku kanisa. Mungu akitaka ibada kwa hiyo familia. Mukama baba yagalamu okusinza mu family. Anaweza fanya hata ukufe. Asobola okuleetera n'okufa. Anakuua. Akutta. Ili watu wake watoke waende wamwabudu. Abantu abatuufu basobola omusinza. Kuwa kichwa ngumu ni mbaya. Okubeera omutwe n'omutwe omunene kibi. Kuzoea ni mbaya. Akamanyiiro kabi. Kuzoea ni mbaya. Akamanyiiro kabi. Namba 2. Ekyokubiri. Kinafanya watu wanakosanga baraka kwa wachungaji wao. Kireetera abantu okubulwa omukisa eri abasumba baabwe. Ukikosa baraka kwa mchungaji wako. Bw'obulwa omukisa eri musumba wo. Kwa Mungu huwezi pata. Era newe ni Mukama tosobola kufuna. Maneno. Ebigambo. Maneno. Ebigambo. Ni rahisi sana nisimame hapa. Changu nnyo nyimirire wano. Niwaombee. Mbasabire. Kama siko hapa. Bwe mba siriiwo. Bila kujali shida zangu. Nga sifudde eri ebizibu byange. Nasema Mungu. Mukama bariki kanisa la Shakers. Uo mukisa Shakers. Wale wameenda kazi. Kubanga bali kugenza ku mulimu. Mungu fungua milango. Gula wenzi. Wale wako biasharani. Abali ku milimu gyabo. Bariki kazi ya mikono yao. Uo mukisa emirimu gyabo. Fungua mbingu kaweze kuwabariki. Gula wemikisa Mukama sobola. Mimi niko naombea kanisa. Nze ndi kusabira kanisa. Alafu napata kuna wengine wajangiri. Waliwo abantu abalala
ambaye wako wanaongea juu ya mchungaji abali kuogerera musumba anasema huyo pastor huyo nti oyo musumba oyo huyo amekaliwa na bibi oyo afugibwa mukazi omukazi yamufuga unaona huyo pastor huyo pastor huyu. Sasa unapata hiyo maneno ya kuzoeana na kuongeana maneno mabaya osanga akamanyira ako kukweyogerako ebigambo ebibi inafanya tunakosa kibali kituleetera obutafuna mukisa. Opposition leader aba hawezi pata kibali cha kukaa na rais tena, tasobola kufuna mukisa ogubeera ne rais nate. Kwa sababu gani? Lwaki? Mumeachana, mumulese. Lakini sasa ile kuongea maneno mabaya naye biri ebigambo ebimwogera ebibi inafanya unakosa kibali tena kuingia State House, bikuleetera obutafuna mukisa kuyingira mu State House. Na wengine wanakufanga na pressure, bikuleetera ne pressure sababu unapiganisha mtu kubanga oli kulwanyisa omuntu ambaye tayari amebarikiwa, ate omuntu yaweebwadde omukisa. Unajaribu kumpiganisha na hatoki, omulwanyisa naye tetavaawo, bado mkono wa Bwana unakuwa juu yako, omukono gwa Mukama guli wamu naye. So wewe unajipata wewe ndio unajiingiza kwenye shida, weesanga gwe weetadde mu kizibu. So Mungu pia tukiwa tunamuongea vizuri, ne Mukama tubanga tumwogerako bulungi, the testimonies, ushuda, obujulizi inakufanya unakuwa connected na Mungu. Obujulizi bukuleetera okubeera wamu ne Katonda. Ushuda ni kumshukuru Mungu. Obujulizi kwe kumwebaza. Unasema mimi nilikuwa hivi na hivi, nze nali bwenti ne bwenti, lakini Mungu nimeona mkono wake, naye Mukama ndabye omukono gwe. Juzi nimetembea na komando, juzi mbadde ntambula ne komando, Kisoro. Twende tugenda Kisoro. Watu kila wote walifika Kisoro, wanasema komando hajarara, ametupigia kelele kutoka usiku mpaka asubuhi. Abantu batambula bagamba komando teyebase, atukubidde kelele. Kelele yenye anapiga, kelele kyabadde akuba ni ushuda, bujulizi. Anawaambia jameni, mimi nilikuwa nakufa. Abagamba nze Mukama nali nfa mu waraji, lakini hamujawahi ona mambo yenye Mungu anatenda. Naye temumanyi nti mimi nimeona Mungu Bwana, Mungu amenisaidia. Mukama anyambe. Sasa hii familia yangu tuko na furaha. Esawa zino familia yange tuli nisanya. Sasa tena sinuki hizo mapombe. Sawa zino sigenda kubengo. Sasa niko vizuri. Kati ndi bulungi. Story ilikuwa komando ameongea mambo ya Mungu, ameongea. Sasa huyo hata muda mrefu oyo tasobola kubeera mu na kiseera kiwanvu olw'ebigambo ebyayogera. Lakini wacha nikuambie, naye kankugamba olwaleero wanafurahianga watu wanamuongea vizuri, basanyukiranga nnyo abo bamwogera ebigambo. God is happy with people who give testimonies. Mukama abeera musanyufu n'abo abawa obujulizi. Bamama bujulizi, bapapa bujulizi, Katonda baagala nnyo. God loves them so much. Praise the Lord. Mukama yebaziwe. Hallelujah. Amen. Obujulizi kintu kya amaanyi. Testimony is too powerful. Ukisimama kusema yale Mungu ametenda, bw'oyimirira n'oyogera Mukama byakoze, kuna wale wanafunguliwa. Waliwo bali abasumulukuka. Ukisimama kusema yale Mungu ametenda, bw'oyimirira n'oyogera Mukama byakoze, unaweza kuwa wewe haujui neno la Mungu. Oyinza okubanga tomanyi kigambo kya Mukama. Unaweza kuwa haujui kusoma Biblia vile naweza tomanyi kusoma Bible. Lakini ukisema Bwana Yesu mimi namjua, bw'ogamba nti Yesu mumanyi, unajua penye amenitoa, amanyi janzije, unajua venye Mungu amefanya kwa maisha yangu, omanyi Mukama byakoze, watu wanakusikia, abantu bakuwulira, watu wanakuangalia, abantu bakutunuulira, wanasema wow, ne bagamba huyu Yesu anaweza kuwa mwanaume kweli. Ono Yesu asobola obeera ku Mukama. It is good to give testimony. Kirungi okuwa obujulizi, ni vyema kumuongea vizuri, kirungi okumwogerako obulungi. Ukimwongea vizuri, bw'omwogerako obulungi, he is happy, abeera musanyufu, anaanza kufanya kazi yake, atandika okukola omulimu gwe. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Mukama yebaziwe. So watu walikuwa wanalalamika, wanasema ametuchosha. Abantu ne bagamba nti tukukoye. Komando sasa nawauliza, komando n'abagamba, na wakati ile nilikuwa nakunywa waraji, ebiseera biri bwe nalinywa waraji, nilikuwa nanuka, nali mpunya, mbona hamujasema nimewapigia kelele? Nga temwagamba mbakubira kelele. Unaona wale wanaosema nawapigia kelele wamejazwa na mapepo zao ambazo bali abagamba nti abakubira kelele bayinamu emizimu egibalimu. Unaona? Amen. Sasa hakuna kitu wamemupatia, tewali kintu kye bamuwadde, lakini yeye anatambua baraka ambazo Mungu amempatia, naye ye ayogera ebirungi Mukama byamukoledde. Sasa akisema, bw'agamba, wewe unakuwa sasa umekuwa mtumwa wa Mungu, obeera mutume wa Katonda.
Kuna watu wengi ambaye Mungu amewatumia. Waliwo abantu bangi Mukama bakozesezza. Na si ati wameenda kwa masomo mingi. Si nti bagenze mu kusoma ennyo. Na hawa watu wamebadilisha dunia nzima. Ate aba bantu bakyusizza ensi yonna. Angalia watu kama Pastor Nganga. Laba nga Pastor Nganga. Huyu alikuwa prison. Ono yali mu kkomera. Alipokuwa prison, bwe yali mu kkomera, alikuwa mwizi, wale wezi sugu wale wanatembea na bunduki. Yali mubbi eyali atambula n'emmundu. Watu wenye ameua kwa sababu ya kuiba hata hajui hesabu. Abantu beyatta olw'okubba abantu alipokuwa prison, bwe yali mu kkomera, Mungu akamuokoa. Mukama n'amulokola. Akaanza kusema mambo ya Yesu. N'atandika okwogera ebigambo bya Yesu. Kama hajaenda shule. Ng'ate teyagenda kusoma. Alipoenda Bwana Mungu, watu wamebarikiwa, watu wameokoka Kenya nzima kwa sababu ya huyo jamaa. Abantu balokose ku lw'oyo musajja. Bwana sifiwe. Mukama yebaziwe. So kuongea Mungu vizuri, okwogera Mukama bulungi, inakutoa kwa kiwango kimoja na kupeleka kiwango kingine. Kukujja ku level eddala paka ku ddala eddala. Haleluya. Amen. Niliwapa mfano. Nabawe ekyokulabirako. Kuna kijana ambaye alikuwa amesoma. Waliwo omuvubuke eyali asomye na hana kazi. Taina mulimu. Ametafuta kazi. Anonyeza omulimu. Ameshindwa. Abuliddwa. Ilikuwa siku moja. Lwali lunaku lumu. President alikuwa ameenda mahali. President alina wagenze. Ameenda tu akienda, anafikanga mahali watu wanakuja wanaongea shida zao wanazisuluhisha. Abantu ne bajjanga ababogera ebizibu byabwe nga abemaliriza. So president alipokuwa hapo, president we yali hapo, najua viongozi wanakuwa wameandika wale watu watauliza swali. Abakulenze babanga bawandiise bali abagenda okubuza ebibuuzo. So watu wakauliza maswali. Abantu ne babuza ebibuuzo. Wa mwisho kijana ameweka mkono juu, lakini kwa sababu viongozi hawamjui wakakataa. Asemba yali atadde omukono waggulu naye olw'okuba abakulembeze bali tebamumanyi ne bagaana. Lakini president akawa ameona hiyo mkono sana. President n'alaba omukono ogwo ennyo. Akasema wewe kijana. N'agamba gwe muvubuka. Mupatie huyo kijana. Muwe huyo muvubuka. Tusikie anasema nini. Tululire kiki kyagamba. President, neno la president ni sheria. It is a command. Ekigambo kya president libateeka. Ni amri. You have to do what it say. Oyina kukola ekyo kyabagambye. Aliposema mpatie, bwe yagamba bamuwe, kijana akapewa mic. Ne bamuwa mic. Alipoanza kusema, bwe yatandika okwogera, alianza na shukrani. Yatandika na kwebaza. So big people, abantu abanene, don't want to hear problems. Tebagala kuwulira nnyo bizibu. They have too much stress. Kubanga balina stress nene. Angalia vile Mungu anaangalilia dunia mzima, kila kitu ni kwa. Laba Mukama nga bw'alabirira ensi yonna buli kintu kyonna. Ndio muambie, Mungu haujatatua hii shida. Mungu haujasaidia familia yetu. Mungu Mukama tojeewo kizibu kino, toyambye family. Hataki kusikia vitu kama hiyo. Mukama tayagala kulira bintu ng'ebyo. Kwa sababu amefanya kazi mingi sana. Kubanga akoze bingi nnyo. Na bado anafanya kazi mingi sana. Ate akyakola bingi nate. His budget is too big. Munene nnyo to control the world. Okufuga ensi yonna. So kijana akapewa mic. Omuvubuka ne wawa mic. Akaanza akasema Mr. President. N'agamba Mr. President. Mimi yangu nataka nikushukuru tu. Nze ekyange njagala kukwebaza. You are a man. Oli musajja. Umefanya kazi. Okoze omulimu. Labda wale hawaoni, sijui macho yao haioni. Aba batalaba nze simanyi oba amaso gaabwe tegalaba. Umefanya kazi. Naye okoze omulimu. Mimi nakushukuru kwa sababu umefanya kazi kwa nchi yetu. Nze nkwebaza kuba okoze omulimu mu nsi yaffe. Nchi yetu imebadilika. Ensi yaffe ekyuse. Angalia vile nchi yetu inafanana vizuri. Naba ensi yaffe nga bweri. Our country has reputation to the whole world. Ensi yaffe erina ekifo mu nsi yonna. Eyogera mu nsi yonna. Eyogera mu nsi yonna. Ukienda kila mahali. Bw'ogenda buli wantu wonna. Arsenal wanavanga t-shirt ambazo zimeandikwa Rwanda. Arsenal yambala omujozo oguliko Visit Rwanda. You have done too much. Okoze ekingi. Thank you so much. Weebale nnyo. President akasema. President na nyenye omutwe. Yes. Agamba ya. Jana akasema alipokuwa anataka tena kusema ingine. Watu unajua wanamtoa wako mic. Bwali agenda kwogera ekirala abantu bamushyira ku mic. President akasema, do you have something to add? Oyina kyoyagala okwongerako? Sema yes sir. N'amugamba yes sir. Niko na jambo lingine. So ukisema mambo mazuri, bw'oyogera ebigambo ebirungi, mfalme anataka tena sikie tena. Kabaka yagala atawulire nate. Unasema nini tena? Oyogera ki ate? Unaongezeako nini? Oyongerako ki? What do you add? Oyongerako ki? Unaona?
Olaba. Lakini ukianza, oh Mungu, nze mimi niko na shida. Oh, angalia mtoto wangu, angalia bwana yangu. Siku hizi narudi saa 7, siku hizi narudi. Botandika okwemulugunya kukaaba. Wewe shukuru Mungu kuna bwana anarudi saa 7. Kuna wenye hawana mabwana, wanatafuta hata mwenye anarudi asubuhi wamemkosa. Waliwo abanoonya n'abasajja ng'ate tebabayina guka abantu toyina musajja. Lakini wewe uko andalau mwenye anarudingi saa 7, mnakaa kwa 3 hours, 4 hours, anaamuka na yeye. Hutaki kujua wale wanatamani sana hata waitwe mke wa mtu wamekosa. Waliwo abasaba okuyitibwa mukazi wa gundi naye tebakiina. Sasa wewe umeleta malalamiko, kuoleta okwemulugunya, hauoni ile baraka kidogo ambayo Mungu amekupa. Tolabye mukisomo tono Mukama gwakuwadde. So kijana akamwambia Yesa, namugamba Yesa, kitu cha kuongezea, nina kyo kwongerako. President, nina ombi tu. Nsaba. Ombi langu, okusaba kwange, nataka uniruhusu onzikirize nikutembelee kwa ofisi yako. Ntambuleko mu ofisi yo. Nataka tu mimi nione ofisi yako vile inang'aa. Ndabe ofisi yo nga bwefaanana obulungi. Sababu nikiangalia vile nchi yetu inang'aa. Kubanga nga bwendabe ensi yaffe nga bwefaanana. Najiulizanga ofisi ya president inakaa aje. Nebuuza ofisi ya president efaanana etya. So unasikia kuna mtu alikuja hapa kaona kanisa inang'aa vizuri. Waliwo omuntu yajja n'alaba kanisa nge. Akasema anataka kuingia kwa ofisi ya pastor aone venye inakaa. Ayagala kujja kuyingira mu ofisi ya musumba labe efaanana etya. Kama unaweza jitoa kujenga kanisa inang'aa kama hii. Bwoba osobola okuzimba kanisa efaanana obulungi bweti. Sasa munafaa pia mshughulikie ofisi ya mchungaji Kaisman. Kyetaaga mulabire ofisi ya musumba. So Mungu akamwambia, rais akamwambia, rais namugamba, hiyo tu, ekyo kyokka, hiyo tu ndio unaomba kutembelea president, ekyo kyokka kyosaba, kwa sababu amesikia mambo ambayo sio ya kawaida. Kubanga awulidde ebigambo ebitali bya bulijjo. Kijana akamwambia, hiyo tu ndio naomba. Ekyo kyokka kyensaba. I want to come to your office. Njagala kujja mu office yo. Nijue niangalie kiketi yenye unakalia. Ndabe entebe gy'otuulako. Niangalie meza yenye unaandikianga. Ndabe meza gy'owandiikirako. Niangalie kalamu yenye unatumia kama ni hizi za kawaida zenye tunatumia. Ndabe peni gy'okozesa oba zezino eza bulijjo. Alafu mimi niende nyumbani. Nze nzireyo. Naona muabudu anaomba vibaya. Omusinza asaba bubi. Muabudu anaomba vizuri, sio vibaya. Omusinza asaba bulungi. Tena muabudu unaomba kwa njia ambayo iko rahisi na unabarikiwa. Omusinza osaba mu kkubo eryangu ate n'oweebwa omukisa. Kwa sababu hii kuabudu ni kutengeneza uhusiano wako na Bwana. Kubanga okusinza kwe kukola enkolagana ennungi ne Katonda. Ukishatengeneza uhusiano wako na Bwana, bw'oteekawo enkola ennungi ne Katonda, njia inakuwa smooth. Ekkubo libeera lyangu. So akasema, akatoa command. N'ateekawo command. Wachukue namba yako. Bakutwale namba yo. Yeah, I will give you an appointment. Ngenda kuwa appointment. You come to my office. Ojje mu office yange. For 30 minutes. Okumala dakiika 3. Kijana akasema, thank you sir. Namugamba weebale ssebo. Immediately wakachukua namba yake. Awo wennyini ne bafuna ennamba ye. Wakachukua address yake. Wakatrack wajue huyu kijana amefanya kazi gani, amesoma wapi, anatoka wapi, ili asikue mtu ambaye anataka kuja kuwa president. Ne bamukolerako investigation, ne bamunoonyereza. Alafu wakapeana appointment. Ne bamuwa appointment. Kijana kaenda kachukuliwa. N'agenda n'atwalibwa. Kuchukuliwa aje? Ne bamutwala batya? Kwa gari ambaye hajawahi kalia. Emmoroka gye yali tatuulangamu. Wangapi hapa ambaye mliwahi kaa kwa V8 kusema ukweli? Bameka abale batudde mu V8. Hata mimi sijawahi kaa. Nange mwennyini sijigendangamu. Wangapi uliwahi kaa kwa V8? Bameka abale bagituddemu. Only Barnabas. Nemu. Wangapi waliwahi kaa kwa Range Rover? Range Rover. Monica peke yake ndiye. Nange so musumba. Now. Ulikaa kama how long? Around 30 minutes. Si dakika 30 tu peke yake. Lakini kijana alikaa more than 30 minutes. Yatuulamu okumala edakiika 3. So what do I mean? Ntegeeza ki wano? Ukitengeneza uhusiano wako na Bwana, bw'oteekawo enkwatagana ennungi ne Katonda, mambo yanabadilika. Ebintu bikyuka. Hebu ambia mwenzako mambo yanabadilika. Mugambe ebintu bikyuka. When you do a good relationship with God, bw'obeera n'enkolagana ennungi ne Katonda, things change. Ebintu bikyuka. Kijana ametengeneza uhusiano na rais, mambo yamebadilika.
omulenzi yateeka enkolagana ne race ebintu ne bikyuka ebintu bikyuse. Bwana sifi. Amen. Jamaa kaenda kachukuliwa. Omulenzi n'atwalibwa. Alipoenda kuchukuliwa, bwe yatwalibwa akakuletwa kwa president. Ne bamuleetera president. Magari zimefuatana. Emmoloka nga zeegoberera. Bodyguards zenye hajawahi ona kwa maisha yake. Aba bodyguard batalabangako mu bulamu. Wengine wako na headphones. Abalala balina headphone. Wanaongea 112. Boogera 2234. This is code 4. Oh no naitibwa gundi ne gundi. Jamaa hana shida, we can go, we can move. Yani ameingia kwa atmosphere ambayo hajawahi ingia. Ayingidde mu kifo kyatabeerangako nakyo. When you make a good relationship with God, bw'ofuna enkolagana ennungi ne Katonda, you are taken to another atmosphere. Oteekebwa ku kifo life begin to be amazing. Ebintu byonna bitandika oba nga byewunyisa. Jamaa anapelekwa. Ne bamutwala. Alipofika kwa ofisi ya president, bwe yatuuka mu ofisi ya president, yani ameshanga, ne yeewunya. President anangoja kuona huyu kijana. President ali kulinda omuvubuka ono. Anataka nini? Ayagala ki? Amekuja. Aze. Amempa time. Vile amempromise, amempa time. Nga bwe yamusuubiza amuwadde obudde. Wakakaa pamoja. Ne batuula bonna. Kijana akapewa kikombe ya chai. Ne bamuwa ekikopo kya chai. President akona kikombe ya chai pale. Ne president alina ekikopo kya chai. Wanazungumza, anamwambia kijana, what do you say? Namugamba mulenzi ogamba ki? Kijana akasema president. Namugamba president, mambo yangu ni machache tu. Ebigambo byange bitono nnyo. It is again to thank you. Era kukwebaza. Nimeona ofisi yako. Ndabye ofisi yo. Ofisi yako ni nzuri. Ofisi yo nungi. Ambaye inapendeza. Eyagalwa. Unastahili kukaa hapa mahali. Weesaanidde okubeera wano. You deserve to be the president of this country. Osaanidde okubeera president w'eggwanga. Because you have worked for it. Kubanga okikoleredde. Sasa imagine president ndiye ameona mtu wa kwanza mwenye anamwambia you deserve. Kyewuunyisa okulaba omuntu omu amugamba nti wengine wanakuanga kwa street wanasema mwami gundi oyo musiru. Oyita otya president omusiru banange? Oyita otya Katonda omusiru? How can you call God an arrogant? Ukiwa kwa ndoto na unaota president, bobanga mu kiroto ng'olota president, inamaanisha kwamba ni Mungu. President anasimamia Mungu. President ayimiriranga Katonda mu mwoyo. Mtu ambaye anasimamia Mungu kiroho. Omuntu abanga abeera mu kifo kya Katonda. Unamuhitaje mtu ambaye ni mjinga? Omuyito otya nti musiru. Lakini kijana amesimama president. Naye omuvubuka you really deserve this. Kino kigwanidde. You are a man of your word. Oli musajja wa kigambo kyo. Hivyo ndivyo tunafaa tumwambie Mungu. Ebyo ebigambo tulina omugamba Katonda. You are a good God. Oli Katonda omulungi. You deserve our praises. Osaanidde okutendereza. You deserve our worship. Osaanidde okusinzibwa. Because you deserve. Kubanga obigwanidde. Ukimwambia Mungu anatamani tena useme, anasema ongezako. Bw'obyogera era Mukama abeera ayagala obeere ng'obyogera. Abeera musanyufu. President yani ameshangaa, hajui huyu kijana anataka nini. President yeewuunya naye nagamba ono omuvubuka oba ayagala ki. Kijana akamwambia tena president. Namugamba ate president, nyinyi ambaye mko na mamlaka ya kufanya kazi kwa ajili ya nchi yetu, mwe abayina ekisa ekyo ekikola ebintu mu nsi yaffe, I support you. Mba supporting. I pray for you. Mbasabira. Ninaombeanga viongozi wa nchi yetu. Nsabiranga abakulembeze b'ensi yaffe. Kwa sababu mko na kazi ngumu. Kubanga mulina omulimu omuzibu. Basi kwa hivyo n'olwekyo Mungu awaongezee miaka. Mukama abongereko emyaka. Mungu awaongezee miaka. Mukama abongere emyaka. Kitambo ulikuwa ukienda kwa mfalme wanakufunza mambo ya kuongea. Edda wali ogenda wa kabaka nga bakusomesa ebigambo by'okwogera. Aishi milele. Kabaka beerawo mirere. Kabaka beerawo mirembe. Ukienda ujaribu kusema mambo ya ujinga, bw'ogenda n'otandika okwogera eby'ekisiru, utapigwa na utakufia. Bajja kubayinza n'okufiirayo. Kabaka beerawo mirembe. Kabaka beerawo mirembe. That is worship. Okwo kusinza. The guy has gone to worship president. Agenze kusinza president. When we worship God, bwe tusinza Mukama in truth, mu mazima, that's what we do. Ekyo kye tukola. Mungu Katonda, unastahili. Usaanidde. Umetenda mambo ya kutosha. Okoze ekimala. Lakini Mungu,
naye Mukama unaishi milele. obeerawo mirere ejo. Endelea kuishi milele. Beerawo olubeerera. Ufanye kazi zingine kubwa. Okola emirimu emirala Kwa emirala sababu dunia wanakuhitaji. kubanga Live tukwetaaga. long. Live forever. Beerawo mirembe. So president anasikia tu. President naawulira. Kijana akasema, Omulenzi n'agamba, I didn't have an opportunity to serve my country. siina mukisa kuweereza ggwanga lyange. Sijapata nafasi ya kufanya kazi kwa ajili ya nchi yangu. Sifunye kifo kuweereza nsi Lakini yange. nilisoma, Naye nasoma nikajiandaa, ne neewaayo, na ndani ya moyo wangu naye mu mwoyo gwange nilikuwa nasema, nali ngamba nikipata tu nafasi ya kufanya kazi kwa ajili ya nchi yangu, bwe naafuna omukisa okuweereza nsi I yange, will do my best nja kukola ekisinga for my country. olw'ensi yange. You see? Olaba? Ukimaliza kuabudu vizuri, Bw'omala okusinza obulungi, unaonyesha Mungu yale ambayo unaweza kufanya. olaga Mukama kiki ky'osobola okukola. Sasa unaanza kuomba msaada wake ili aje akusaidie. Tandika okusaba obuyambi bwo bujje Imagine bukuyambe. the guy now begins to provoke the president. Kati omulenzi atandika Even as after we worship God, okumala mu we kumusinza, begin to provoke him. tutandika okumusabira, Tunaanza kumuomba. tutandika kumusaba. Ukishamuabudu unaanza Bw'omusinza, kumuomba. Unamwambia Mungu, mugamba Mukama, naweza kufanya biashara, nsobola okukola emirimu. lakini ukiniamini na nafasi ya kufanya biashara, Bw'ompa ne nsobola okukola omulimu, unipatie pesa, ompe sente, nami nitafanya mambo mazuri kwa ajili ya kazi yangu, nange nja kukola ebigambo ebirungi eri emirimu gwo, kwa kazi yako. eri omulimu gwo. I will be the best Nja kubeera asinga in our church. mu kanisa yaffe. Whatever you give me, Buli kino ky'onompanga will serve you. nja kuweereza. If you give me money, Bw'ompa sente, money will serve your work. sente zijja kuweereza omulimu If you gwo. give me money, Bw'ompa sente, money will worship you. zijja kukusinza. If you give me a family, Bw'ompa famire, I will serve you with my family. nja kuweerezanga ne I will famire do my yange. best. Nja kukola ekisinga. That is a simple prayer, but Okusaba very kutono, strong. naye nga kw'amaanyi. God, Katonda, if you trust me bw'onneesiga, and you entrust me with cash, n'onneesiga ne sente, see how our church is small. laba kyaki yaffe nga bw'eri We entono, shall expand this tujja church. gigaziya. Now you begin to show God your vision. Otandika omulaga okwolesebwako. Jamaa akaanza kumwambia rais, Jamani atandika okugamba rais, I have gone to school. ngenze ku ssomero, Nimesoma mambo ya teknolojia. nsomye tekinologi. My vision Ekolesebwa kwange, ilikuwa kwamba nikipata kazi bwe nfuna omulimu, nitafanya haya na haya. nja kukola kino ne kino. Tena Mungu akinisaidia Ate Mukama wennyamba, nipate kazi, nfune omulimu, nchi yetu nitafanya research mpaka kiteknolojia itakuwa ya kwanza duniani, nja kukola research paka tekinologi abeere yasooka mu nsi yaffe. which is impossible. Ekitasoboka, Kwa sababu hiyo nchi haiwezi kuwa number one. kubanga eyo ensi But tekisobola. you are showing your ambitions. Naye olaga okwewaayo okwo, Hey, you are showing your ambition. olaga okwewaayo okwo, Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Because you have an opportunity. Kubanga ofunye omukisa, Umepata baraka kufika mbele za Mungu. ofunye omukisa okutuuka ku meeza, Unafaa useme kile ambacho unataka. osaanidde okwogera buli kimu ky'osa. Mungu. Mukama, Yani ukinibariki, bw'ompa omukisa, nami nitakubariki. nange nja kuwa So omukisa. Mungu utamubariki namna gani? Ate Mukama ogenda muwa omukisa otya? Haiwezekani. Tekisoboka. Lakini kwa sababu kuna chance. Naye olw'okuba olina omukisa Sema ogwo, Mungu, nami nitakubariki. nange nja kuwa omukisa, Nami nitakupatia chakula. nange nja kuwa emmere. Kwa sababu gani? Lwaki? Chakula cha Mungu ni ibada. Kubanga emmere ya Mukama kusinza. So Mungu akisikia haya maneno, Bw'awulira ebigambo ebyo Mukama sema, are you sure? agamba okakasa, Can you manage the shop? osobola okulabirira edduuka? Yes sir. Yes sir. Napata milango zinaanza kufunguka. Olaba ng'enzigi zeggulawo. Hallelujah. Amen. I was nobody. Nali siina kyendi. I was nobody. Nali siina kyendi. You are nobody. Toli ky'oli. But God can change you into somebody Naye Mukama asobola okukyusa okufuuka omuntu because omulala of your ambition. olw'okubigendererwa by'oliko.
Mungu anaweza badilisha maisha yako kwa dakika. Mukama asobola okukyusa obulamu bwo mu dakiika. Kwa sababu ya malengo ambazo uko nazo. Olw'ebigambo by'oyina. President akamwambia. President namugamba. Umesoma mpaka wapi? Osomye paka wa? Oh, nimesoma masters. Nsomye masters. Hapo na hapo. Awo naawo. President akapiga simu. President nakuba essimu. Kuna huyu kijana hapa. Oyo n'omuvubuka oyo wano. Tafuta venye anafikisiwa mahali kwa kazi za teknolojia. Noonya engeri yonna asobola okutuuka ku mulimu gwa kutoka teknolojia. hapo Okuvaawo kijana ambaye alikuwa amekosa kazi, omuvubuka yali talina mulimu amepata kazi. afunye omulimu. Maisha imebadilika. Obulamu bwe bukyuse. Bwana sifiwe. Mukama yebaziwe. Like God changes life. Katonda akyusa obulamu. Mungu anabadilisha maisha. Katonda akyusa obulamu. Kijana alipopata kazi, bwe yafuna omulimu, bado wanamumonita, wanamuangalia. Nga bamukolerako investigation. Anafanya kazi, anaendelea na masomo. Bwakola nga ate bwasoma. Na anafanya research. Ate nga bwakola research. Baadaye kidogo, oluvannyuma katono nnyo, jamani amebadilika kuwa minister. akyusa okufuuka minisita mulamba. Of technology. Owa technology. From jobless to minister. Okuva nga talina kyali paka okufuuka minisita. Praise the Lord. Mukama yebaziwe. Because of what? Lwaki? Positivity. Obulungi. Worship. Okusinza. Through worship. Okuyita mu kusinza. Mungu anataka sikie. What can you do? Mukama yagala kulira osobola kukola ki? How? Milango zinafunguka. Enzigi nga zeggula. Hallelujah. Amen. Lakini angalia watu wa opposition. Laba abantu abalemesa. Watu wa opposition anapiga kelele, akiona kwa karibu kuzeheka ndiye ana cross, anaingia kwa ile party ambaye yenye iko sawa. Bwalaba akuba kelele bwalaba ng'emyaka gimuweddeko nga te adda mu ludda olutuufu. Na ndio wengine wakiingia wanapata kazi. Ate bw'ayingiramu ng'afuna omulimu. Sasa ndio wanaanza kuongea hii serikali ni nzuri. Hii serikali. Atandika gamba nti abasirikale ameleta ibada kama amechelewa, wengine wamekura, wengine wamebarikiwa, yeye tu amechelewa kusema president huyo mjinga. Nini. Akerewa okujja mu kifo ekituufu. Okyogedde bulungi okubeera mu kifo ekituufu n'oyogera ebituufu. Huwezi kuwa kwa kanisa, tosobola beera mu kanisa, alafu kitoka kwa kanisa ova mu kanisa, hiyo kanisa mimi naona itaanguka tu. Nze ndaba iyo kanisa ejja. Mimi naona huyo pastor huyo hatafika mahali. Nze ndaba omusumba talina wagenda kutuuka. My friend, muganda wange, sisi tunaenda mbali. Ffe tugenda wala. Checkers in 5 years. Checkers in 5 years. Checkers tulina emyaka 5. Tuangalie tu kwa miaka 5. Tulabe mu myaka 5. Tutakuwa na kanisa Kisoro. Tugenda bya ne kanisa Kisoro. Tutakuwa na kanisa Mutukura. Tugenda bya ne kanisa Mutukura. Tutakuwa na kanisa Arua. Tugenda no kubira na Arua. Tukishashika hizo boda, bwe tunakwata boda ezo, zingine makanisa pia zitakuwa hapa katikati, Masaka, Marara, hapa Busoga, hapa Bujiri na Maingo. Wapi? Bwana sifiwe. Amen. Kabla haujakuwa negative, nga tonaba wa kulemesa, ukiwa mtu ambaye uko negative, bobera nga yegwe alemesa, Mungu hawezi kubariki. Mukama tasobola kuwa mukisa. Never. Tekisoboka. When you are a true worshipper, bobera musinzo w'amazima, God is happy with you. Mukama beera musanyufu nawe. God blesses you. Mukama akuwa omukisa. Milango zinajifungua bila enzigi zeggulawo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mukama yebaziwe. Worship means a lot. Okusinza kitegeeza kinene. It means a lot. Kitegeeza kinene. Means a lot. Kitegeeza bingi. It is the food of God. Eyo mmere ya Mukama. It is a relationship with God. Eyo nkolagana ne Mukama. When you do that, bw'okola ekyo, you relate to God. Obeera kumpi ne Katonda. You relate to God. Yani umekuwa wa Ruganda, ubade umekuwa ndugu kwa Mungu. Obeera wa Luganda ne Katonda. Mungu anaachilia baraka zake. Mukama aleka emikisa gye. Amen. Amina. God bless you so much. Mukama abawe nnyo omukisa. I want to read one verse and I close up from. Njagala kusoma olunyiriri lumu. Matthew chapter 6 verse 24.
Mathayo 6:24. Matthew chapter 6 verse 24. The Bible says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and you despise the other. You cannot serve both God and money. Read for us. Tewali muntu ayinza kuweereza baami babiri, kuba oba anakyawanga omu, anayagalanga omulala, obanga ananywereranga k'omu, ananyoomanga omulala. Temuyinza kuweereza Katonda ne maamano. Soma the Hebrews chapter 13 verse 8. Hebrews chapter 13 verse 8. The Bible says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Yesu Kristo ejjo ne leero ab'omu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Let us stand up on our feet. Leka tuyimire ku bigere byaffe. Remember, jjukira, worship is about service. Okusinza eringa mpeereza. Empeereza, good. Ibada mu mazima, tukijua kwamba Mungu habadiliki. Bwe tumanya nti Mukama takyuka. Tukijua God is able. Tumanya Mukama nti waali. Yani ukijua Mungu habadiliki, vile alikuwa jana, juzi, leo, Mungu habadiliki. Mukama atakyuka, bwe yali ejjo. Mambo Mungu alikuwa anayatenda, kubanga Mukama yali agamba, bado anaweza kuyatenda. Ate asobola okubikola nate. Kuwa ina imani kwamba Mungu anaweza. Beera n'okukkiriza nti Mukama asobola. If you believe in him, bw'oba omukkiriza, and you trust in him, era ng'omwesigira, and you relate well with him, era obeera mukwano we kumpi naye, whatever you ask, buli ky'oyitamu, it shall be given unto you. Just begin to worship him with your words. Tandika omusinza n'ebigambo byo. Anza kumwabudu na maneno yako. Musinze n'ebigambo byo. Tumejua kwamba ibada ni sifa. Tumanyi nti mwambie Bwana, mugambe Mukama, nimekupa sifa zote tukuwadde ekitiibwa za moyo wangu. olw'emwoyo gwange. I surrender everything to you. I worship you. You deserve glory. You deserve praises. Just speak to him. Remember where God has picked you from. Kumbuka pale Mungu amekutoa. Kumbuka yale mambo Mungu ameyatenda. Anaweza yote. Hawezi kubadilika. He is an unchangeable God. The Bible says in Hebrews chapter 13 verse 8 that the way he was yesterday, that's who you are today, and you will be forever. You are an unchangeable God. If you decide to bless someone, you bless indeed. Lord, may you receive all our thanksgiving that you have blessed us, you have helped us, you have given us all that we want. Lord, may you receive all the glory. Pokea sifa na utukufu Bwana. Sifa zote ni kwako Bwana. Unastahili. Mwambie Bwana unastahili. Yale maneno matamu yote, mwambie Bwana, nani kama wewe? Oh, wewe ni Alpha, wewe ni Omega. You are the beginning, you are the end. No one can challenge you. You are an unchallengeable God. No one can challenge your plans. Oh, you never change the way you are. That's who you are today. You will never change. You remain the same tomorrow. You are a good God. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Receive all our praises. Receive all our worship, God.
Just speak, don't get tired. Usichoke, muambie Bwana. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Unastahili. Unastahili Jehova. Unastahili Jehova. Waimbaji tafadhali wanapokuja hapa mbele. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Hakuna aliye wa kufanana na wewe. Hakuna wa kufananishwa na wewe. Bwana, wewe ni msaada. Wewe ni msaada kwetu. Unatusaidia tangu mwanzo. Unatupeleka mbali. Umetubariki. Oh, endelea kutusaidia Bwana. Hallelujah. Inua mikono yako juu. Mwambie Bwana, nani kama wewe? Mwambie umenisaidia Bwana. Endelea kunisaidia Bwana, kwa sababu naweza. Keep on helping us, oh God. For you are able. You are able. You are holy. You are holy. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve. Mikono zetu kama zimeinuliwa juu. Nani kama wewe? Twakupenda. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Bwana, tunakupenda. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wangu leo. Ni nani kama wewe? Pokea sifa zetu Bwana. Pokea ibada. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Bwana, nani kama wewe? Sema Bwana, ni nani kama wewe? Ogamba ninga gwe. Tunakupenda. Tunakupenda. Tukwagala. Wewe ni upendo. Kubanga oli mwagalwa. Nasi tunakupenda. Tukwagala. Asante kwa upendo wako. Webale kulwo kwagala. Asante kwa neema yako. Webale kulwe kisaacho. Nani kama wewe? Ani omulala nga gwe. Hakuna mwingine kama wewe. Tewali mulala nga gwe. Hakuna aliyekufanana na wewe. Tewali akufanana. No one like you, Jesus. Tewali akufanana. We worship your name. Tukusinza. We bless your name. Tukusinza. Lord, as we worship your name. Gawe tukusinza. Lord, we receive our worship. Tutwala okusinza. Receive our thanksgiving. Twala okusinza kwaffe. Receive our praises. Twala okutendereza. In the name of Jesus. Mu linnya lya Because we Yesu. bless your name. We worship your name. Tusinza For erinnya you lyo. deserve the Kubanga glory. oligwanidde. You deserve all the worship. In the name of the Mu Father, linnya lya Kitaffe. the Son, and the Holy Spirit. N'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Receive. Amen.